E whiwhia lawalenga ngai whātalo whātu whaafonga anga ale tātou atunuu. E ngā tei leo pa anga whaafonga tātou ala leo. Malo lava le tau atai malo le folau. Ia le whewa o mai si ui. Ia o tiutem whaiva nefo i aso. Di ai lea lofo maleanga leo lea tua. Ai usi mea whaafonga. Wes whapoponga leo tātou tala fau. I le nefo i aso lulu. E tomo ati a tātou tala o loo whātāsanga ina nei e le li lo ia o loo tūlai mō whaiwhe au. E o atu le toa luas fulo le kalesia whaapoponga kerisiano Samoa. Ia Alex Sua. Le tui nātou na tā upo o loo whaasanga i whaiwhe au nei luma o le whaamsinonga mawalunga. Ona o lea ua loo tea tūlanga tau la fonga maristala. Ai mai se o le whaavai. O le nei talo sanga loo whaatalosanga ina i le li. O loo whaatalosanga ina nga i le li whaamsinonga whaitu malo. Ia leota Raymond Schuster. Ina ia avele ling tā upo i luma o le whaamsinonga mawalunga. Una ua loo tea le whaavai o Samoa i ala i la fonga. Ai mai se restala mō whaafeanga inga nei. Pei tai alo te e na maa losi le tamai tai lo ia le tanga luenga o tupe maua ma la fonga ia a Vila a Leong le talo sanga le nei le tute e pe on tui nā tu le whamsinonga whai tu malo. O toi tolo po ai le nei mta upo molo na toi fonga ina i le aso mua mua le masina fau ina ia ilo ai pe talia le talo sanga a sua pe le ai e pe on tui nā tu. O le nei watu ina atu le nei whaamasinonga e tau lima ina e lana fionga i le whaamasino ia leota Raymond Schuster o na ua whaalief pule ai Emperosa Roma ma le tamai tai whaamasino ia Rosella Viane Pali e iailo laso o tanga i le nei meta upu ma o le ala leo le whaase e tua ngalu e le mawhai o na la whaafoeina. Ua te ena le fionga le tamai tai whaamasino ta whai malo le i lani tuala Warren ia le talo sanga le sunga ia pira tūlanga ina ia tala ino ia i tua e whātali ai le aso e whai ai leilo i longa le mta upu i luma o le whaamsinonga mawalunga. O le nei whai unga u mafua o no le tanga ia le fionga le tamai tai whaamasino i mafua anga i pe on tui nātua le ngata e lo ia le i tua leo leo ai o lo ia le sunga ia pira tūlanga ma toi tau fia i loa o ia i lalo le vainga leo leo. O lo te ena i tūlanga ia modianga le whao manu a tūnga i tamai tai e whao ngai nai se la au malosi whaapea i malmolianga le umia whala au whasaina ma ua toi tolo poa i le nei meta upu mo le toi fonga ina i le aso luas fulu lima le masina le nei e i loa tonu ai se aso la tamai e whai ai leilo i longa le nei meta upu po le trial. Ua tui nā tu ai se tapu e ala i le whaasala lauina i le autu stala i le tamai tai whaamasino o le au ili linga o le nei whalavelave o na o lea le atu ina atu mo se ilo i longa le whaamasinonga o na o loo te ena i tūlanga moli anga uma e whaasanga i a te ia. O le taimi nei alo o whaia tonga fitinga mo le tamai tai na awhia i New Zealand. O na nauno ta ingos tamai tai talavau Samoa e lala i Australia ina ia whaatupla ia le to mai o 19 no fotane o loo i lalo le pokalame no fotane al to manga mo e popoanga atia o le ala leo le sa iri se leni ma whaatuina se whaapopotonga ua whaingoa ina o le hati le whaaperitania leo lo lato whaia ni awa onga mo tina no fotane e toa luas fulu mai sa vai o manono ma upolu nei e atili whaamautu ma maua ai ta leni e la langa ina iso o se mea tau lima ma isi tu a inga meto tia fau e ma whaia na whaia ma fausi aini o loa e maua ia lato se leni. O le nei awa onga na amatali alo ia le aso ana nafi i le whalitani malo le Eden's Edge le alo o whaatupe ina uma i le hat i le la whainga pa anga mal to umanga mo e poponga tia ina ia mai a ele nei awa onga o mea tau lima o ma whai e nei tina e to a luas fulu o na o la taua o ina isi tina no fotane e o atu le whase lau o lo i lalo le pokalame no fotane ale to umanga. Na whaalia nei tamai tai talavau ia cheida whaanana e whaapea o lona lava nganga e fianga lue pea mo le tau manga e fsosoani e le ngata i tina no fitane ai o tupulanga talavau e pei ona iai nisi ana polo keti fsosoani i le tausanga o mawai ala i taalonga pasketi polo. Na saunoa cheida o lona taltonunga e au ngale nei a onga e ala i whai a onga i longa mai au sālia o whirifilia ina ia maua i se isi malamalama anga fau i nai tinane i to luas fulu o au wai e wha o mausali le fausia ino o mea tau lima e ala i mea tau tia fau a wā lava le tau singa i le ngata o la tau a inga ai mai se o nei whanau o le aso atai au e wha mai a ina aloa i ai le nei a o onga tā ua.
Inisi o tala ua whaavaina nei e malele Paulo se i tūlau sa iri se lene lunga o le Facebook. Ina i afsosoani e tutongi ai se tupe te tala i o i tua po le peo. Mai le tau fia le whamasinonga, mai fia alu e vaailo na tō rua malana whanau e tō wha. A o le ito e taliu mai le fonga ino lana mata upu male pale mia. I le aso 5 o mati o le tausanga nei. Talu mai ona whaavaina le nei tūlau e na o le ono se lau 2.5 tāla le tupe wa maua mai. I le se fulu afe tāla o loo sa ili tupe ai malele ina ia maua. A whai ele maua le nei se eleni o loo sa ilia, na whai loa e malele i le au whaasala lau ma le au tūstala, o le a ia ai tāla fuina se tupe, ina ia mawhai ana whasoani ai molona to o lua malana whanau, o na o ia wha moenga o lato a inga i Australia, i le tongi ina o le whale tongi, o loo alala ai, ma isi, fuafuanga whai. E o ia lona maasi asi e whai ale atūlanga, ai ua whaalia e malele, e paulea o le awala e mwhai ona whasoani whaafita o rio tūlai mai a te ia, o na o le whaamasinonga, o loo loma nei. O loo tua ia ma mo lia malele i lona whai an tala whaaluma i le palemi o Samoa, tuila e pasa i lele maria i le ngaoi, e whai ngoa ina i o le whasi o tangata, ma lona au mai a whaana nao la au maalosi i Samoa, ma isi lava mautua inga whaaluma, le o mafuai ona mo lia o ia, ona ua whai se tangi ala fionga re li palemia, whaasanga ia te ia, e ala ia nata, na ia tapu e matu i lunga, o upenga te whailangi. O malele o se tasi o tō tino whaapaptonga le sasa i ngā, le olo o lātou te te i le mālo, i suinga le tūla whono o whanua, lua afe male valu, i lona whai upu tasi o lua male tasi o iwa, e pei o na pasi aina. O le asona nafi lea e atoa ile maasina talu ona sa ilia ni ali ipango tā, na sosola ese man tu ese i tā whaingata, ile maasina utua nai, ma ua avea ma papolenga i le tele o a inga, ona o le saonga le mua mea tō tino, ai maise, o le saonga le mua tangata lau tele. O ila ua nei o pati chong ni ma ani seko vai lei, le olo o tūri alafa asalanga le tō ese, i modi anga le tale pefale, o le ngaoi, ma le whao mea tō tino, e pei foi, o na toe wha tino i le la sola anga, leo lo o sa ilia i nei e leo leo. Ua mahe ono tui na atu lapta inga le matanga luenga leo leo i a inga, i a fia anga i pei o ale i sa, o tapatapa o, moa, ma fia anga talu latane, e mata ala ina ia mautino o sa anga le mu uma mea tō tino, o na o leo lo o sue ina nisi o mata upu, o fale o loa na o sfa ia, ma o lo masalomia, o ali i pangotane i e tō lua. O lo masalomia foi nei ali pangai le osfa ios falo loi moa i le lua vai aso o tua nai ma aveni fangu ma losi manisi o loa o lo au mai ai foi lapta inga leo i le mamalu lau telo le atinu e fa mole so se tasi lava e maua sina fa amtalanga e winga ia ila ua nei ia vave fa afso tai se poua leo o la talatane o le aso mafua le ana va ai ele toe fa sal la wino le avanoa o le whai lau tusi o le whono au whai tūla whono i lunga o le lātou penga te whailangi. O le nei avanoa na umia ina le tamaitai o se fuiva Charlene Malele mana whaamuta ina lan kone karate le maasino o mawae o na suenga o lo whatau taia pe le ofisa su e tusi e Samoa i tua inga i le se seo na whao ngā o se eleni ma mea tō tino a le whono whai tūla whono e le whai lau tusi taluaia se fuiva. Le nei avanoa e whaamae alona whaasalalauina le asmo moa mati o le tausanga nei. Whaadia le afionga le whonga whetalai a to le afoa pulu whaafisi e whaapea o le avanoa lava ia o tau ona whaasalalau ma ua o le seimi e te tau e ona whaasalalauina ui tūlanga e pe ona whasilingi ai ia se fuiva. O loo whaawawina pea suenga le ofisa su e sili a Samoa i le mata upu whaasanga ia se fuiva. O le tātou tala moni o whaalia se tasi o lo ia si nia lea ua fuafua e tau wā mai mo le whainga pālo tala i titi, a le tū mālo whaasale le anga numero lua, i apapa li o ta eo ma se pau, le mafua anga o toi sui ailo na finangalo, e ta mo e mai mo le whaamalu le HRPP, o no le vaenga whaupwhai lea, o lo malifa i aile lango lo na i tū mālo, mai o sitai ai foi. O le taitonunga pāli o anga lava ia o le tūtau polo kiki, e te tau ona usitai e se tangata o le atau vā, mo se leo lo na i tūmālo i le palemene, i ele vaenga whaupwhai, e tali tonu le i tūmālo, e le lei mo i lātou. O papali e pe on sila fia le au whaafonga, e toa lua i aisu i tau vālo whai ngā pālo tala i titi o whaasale le anga numero lua, e sa ili ais whai pule le lato i tūmālo, e sui tūlanga i le toa whaapau se whapau, le ana whai langi lanu whaulanga le masina o mawai, ono se ngase sa whea ngai maia. O le aso luas fulua le masina fau, le au e whaatino i whai ngā pālo tala i titi, a whaasale le anga numero lua.
Mr. Ngango ele ngata le alfa fong anga so tātou atunu pa anga fa fonga le ala leo. Ia o se o tonga na tātou telefone nei fo yafi. Ai toi mo se si fa poponga tātou telefone te mi la fa penei i le aso atai au. Fa manuia tele le atua i tiutem faival o tele nei aso ai mole te mi nei fa soifoia.